Hello bafowethu, nginibingelele nginamukele kuyona i-channel. Uma umusha ngiyacela ungakhohlwa-ke ukusubscribe, ulike, uphinde ucommente kuyona-ke i-section. Lana-ke bafowethu siyasiphoste-ke amavidiyo-ke ahlukahlukene-ke kubalwa kona-ke into efanayo nokuthi mhlampe siya-reactor, senza nje ama-stories, celebrity stories, njengoba nje nibona nalaphayana-ke uLwa Ndlunkulu loyana-ke kushuthwa-ke i-video lapho, music video. Okuthe-ke baphinde-ke ba-feature yena-ke ugogo-ke noma-ke uDr Maweni, njengoba sazi-ke ukuthi ungomunye-ke wabantu-ke laphayana-ke noma-ke ngizothi-ke ama-lyrics angabo-ke, njengoba nimuzwa nje lapha ethi-ke Daliweni ungihambele omaweni, Daliweni ungihambele omaweni. Ngazi-ke mese qhubeka ethini, kodwa-ke bafethu-ke into injalo nje, sibonge nobuciko-ke obukhona-ke ne-reality nje ekhona-ke ngokwaloya music video-ke o-create-wa laphayana-ke. Ngale kwalokho bafethu ngiyocela ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe. Ngibonge ngokubuka ividiyo kuze kube manje.